O te whaatalawantu I le mai moa ma le whaafonga lo tātou o tino o le nei fo I a fiafi. Ia o tau whaamai ai tiu te ma whaiwa le a tino o I le o ngā tutonunga le mō o le sāmalinga ma le wholaunga sā moa. Nei vai aso I peona iai le nei aso Lulu le aso lua se fulu ma le ono nei. O le masina o Aokuso lua afe lua se fulu ma le ono. Whaatalawantu I le whaafonga tāpua I lo tātou o tino o. Ea mai lava I ona I tū te tele, se ia o lava I le whanawiti, te tai o Samoa, te tai o Ekalisia, o no mafio anga, a mai se foi o le tāpua inga maua nei ta mā manai tina mā tutua. O le loa loa ma le lautele o lo tātou o tunu o Samoa, ia ele ngata I Samoa nei, kapea fo I Samoa ia tunu ma mao. Whapitoa le whaatalofa le porkalame o le Siapo Lautele, I paanga mai la tō lo fia pēa, e lango mai le tātou porkalame. Whaawetai lo o tō lango, whaawetai fōi mō whi au tusia, ma whi au whaamaru si au, ai mai se fōi o nisi o VAEGA e whisilingi ai se whaamala maanga le tātou porkalame o le Siapo Lautele. O le VAEGA lona whaase furuma le whare nei o le porkalame o le Siapo Lautele, e pe ona taro tau nuu mai ai le nei fo VAEGA o le afiafi la tau ia. Ia manatu foi, wa lama whai utiu te mo whaiva o le nei aso. E le ngate ilo tātou o tunu I Samoa nei, e whapea foi sa molo o mai moa ma whaafonga mai I so se tafo le lalangi. I tu e whare ke lope o lo ma whaiuna ngā lulue, ma puno wa I ai o tātou tama whanau, o uso ma tua whawhine o ta mamatina I tō whinga ma wala awina, o tō fia ma wala winai I la tau e le tua. A talo vatu I le swafa manu ma lo Jesu Keriso, alo mai I se whapoponga nei o le porkalame o le Siapo Lautele. O le porkalame I le fiafiri nei, o nai VAEGA ia e wha nai VAEGA o le a nga I el taro porkalame e wha lau I loa. Ia ma whaifo I la oe wha masinonga la tau ia. E le tūlanga e pei o na iai niso ma tau polo ali ia e mai le nei vai tau. Ia e a fia ile lo toi fale o le atunu. Ia ma tupu e fesili. Tupu e manatu wha alia o tangata Lautele. Ona o tātou o le atunu te mokalasi. O le atunu ke mokalasi. Ia e iai le sa o le tonga o le tangata e te fesilingi ai le malo. E fo le sa o le tonga o le tangata e wha alia ilo na fina ngalo. E ese mai le tau wha aleanga. Ai o le atunu ka kominisi e tasi ale tala e sana e fesili fa sana fa ali so manatu ya e tasi ale fa mtalanga umar case a fa ali lo finangalo u moria o le tulafono po o loka o po o fasioti o se tulo a e fesili o moria o ya e pela o tatou Samoa o le tatou atunu pe ona manino o le atunu te mokalasi. Ma o se atunu e whaavai whainga whaake mokalasi, o lo iai atunu te tele o langi e pe o Peritania o New Zealand, au se talia, o le tele o isi atunu, o lo iai le whaavai e whainga malo, I malo ke mokalasi po malo te mokalasi, tu lou le whaafonga, ma le mai mo mai o Samoa. Ai ole, ma ta upu mua I le afiafi nei mo le sira fia, ia ele ma malo le tātou atunu o le tai awana leila, e peona sila fia, o lea na whaalawilo ai ia foi, sui whaatutua na vāenga whaupu whai o le HRPP. Mo le pālota lea loma nei lea so sfulma le valu o le masina o Setema, peona sila fia, e lua I tu malo lea ua toi tā pena la pālota la iti, e le ngata o whale a lilitasi, ai mai se foi o vai maunga tolu, o tae aula na leila, ia nā whiwhio atuai tā pa au o nei tū malo, e whaau o atu pe momori atu ala tau sui, I le no whuanga tū tonu o le HRPP pe tesa. Ia matalia alo I ai ele, te tai man vaenga whau po whai, e puipuia I ata tau tangata, le HRPP. Pela na e sila mai ata nei, o le suile nei o le tū malo o whale ari tasi, po o le suile nei o le HRPP, I le tu malo fale ali litas. Ia o le susunga I le tia kono toe ina. Ia po o le fionga ia tāwe uveu, asa wili tua tangaloa. Ia pe ona sila mai ai ia I le atare nā o le susunga I le
te akono toe ina le kalesia e whakasā, ea lo noho whaatasi atu masiona whale tua, sunga tāweu asa, wili tua tangaloa, ea ole sui na ole HRPP, mole palota, ale tūmalo whale ale tasi, leo lo o loma nei, ile ma sina fau. Ole whainga palota mo le tūmalo o vai maunga tolu. Ia le wha tolu le na whai palota vai maunga tolu. Whai mua ia Aokuso le tausanga na se ima vai atu nei. Manu malo mai ei tai o li seu o le JPP. Ia, wha maa vai tai o li seu ai alu le fast. Taru ai nei. Le na toi whai el palota le titi manu malo mai ei lau timu ia o le sui o le sap. Ai tuto tasi. Ia pa umatai li se umalau timu ia le whamasinonga. Wha tolu la lea na whai. O le palota mo le tu malo le nei. O vai monga tolu. Ma e history. O wha mawina le tara wha sora pito. Ia o se teimi mua le nei o se so aini palota se tolu. Mo le tu malo po se tu malo i tono o le pale mene o le tonu. O le sui lao a foi. O le HRPP mai le tu malo le nei. Ia o vai monga tolu. Ia o se tasi o tama whanau mai le awhioanga o maangiangi. Ia tele foi tau sanga. Ia na whiwhilia ai au laka pi whiwhilia le atunau. Ia ma whaia o ngai fo inisio kalapu. Ma au le atunau. Ia el tūlanga o le ta'alonga o le laka pi. Peitai. Ia sa whai ngā ruenga i le malo tele tau sanga. Au le ua si ilo na lima. E whapena o na ia tausini o ai whainga pālota, lai titi mo le tū mālo vai maunga tolu, ea e pei o na iai. Ea o le suafo le sui, o vai ofu ai i polu, Chris whaaufo, si sila mai ai. O vai ofu ai polu, Chris whaaufo. Ea masauri sila fia malava, ea tulou ona taftafo lo na suafa matai o vai ofu ai polu. Ai pei e sila fia ma le tōtele. Ia le nae ula whala mumu, na sunga ia Chris whaofo, ia o lona suafa le nā. Ia le ua, sila sao mai lawa le atale nei, ia sunga vai ofu a polu, Chris whaofo, ia masiona whaletua. Pei o le suila le nā, o le HRPP, leo le a tamoe, le whainga pālota le titi, ia vai maunga tolu. E whai whaatasi la, le pālota vai maunga tolu. Ia ma le palota fale ali li tasi, e whai whaatasi, o le aso se fulu valu o le masina o se tema, e whai ai, ia le whai ngā whiringa nei. Au te iloa, e whato amanino i le aso whareile nei, pe ata puni i le wha i le awhiawhi, sui whaatutu, mo le resta la ina i le ofisa, o le komisina o whai ngā palota, o na whato amanino i lea, o oile sui o le fast, i whale alili, a oile sui o le fast, ia i vai maunga tolu, a oai foi ni sui tū tō tas, sui tū tō tas, o independents, candidates, e whato ama nino la, i le whainga pālota, o i le resitala, i le aso whareile nei, a o leua, tō mua atu ma o whaalau ilo atu, o le sui le na o le HRPP, vai maunga tolu, o le sunga vai o fua o polu, Chris Whaofo, ea ma le sui o whalea lili, o le sunga i le tia kono, to ina o le kalesia e whakasā, ea o tāweu asa wili tuatanga loa. Ea o te loa foi wili o tele tau sanga o whaia o ngai au laka pi. Ea mai nisio kalapu le tara whatai o pia. O te o le suafale o wili tuatanga loa o te loa i si tamalea. Ea lea la foi o si o la ua au. E tau sinio i le fua ale HRPP ea mo le whainga pālota o loma. Nei o nai maenga mua na o le tāro porkalame o te manatu. Ia e whaate atu, mo le nofo si la fia foi ia ele mamalo le tātou tano. Ai o le vaenga lona lua, e aona si la fia le tātou tano. Ai si la iele newspaper le Samoa Observer i le so. Na sau ai ia le whaamatalanga e whaate tau ia i le tupele e tongi le malo mo tonga fitinga o se tasio minista o le kapeneta e tusalo na whai male pei al fa sa mona sa ule e le front page al capeneta na sa wai e mo wana le atalio le na sa o front page tu ane lunga le atalena
Front page le al cabinet ale a fo ia le observer tayo na le la. Cabinet, back page, alles 360,000 ta la medical pill. Usa e peo leo convertele el Samoa observer il tupe Samoa. Ai o le tau atoa ai o le tupe. Na to tongi ai. Pena approve ai le capeneta. Ia le tau tonga o le fionga i le minista. Ia o le sisi o manga. Le fionga ale vena ale. E lua se lau, lua se furu tolu afe. Lima se lau tolu se furu tala. Ma le fa se furu ma le ono sene. O le au feita wina le. O le au feita wina le a foi. Le fa ka le malo po le. Pepo fa matalanga al capeneta. Na liki mai le porkalame le Siapo Lautele. Fa pelo le feita wina. Talo sanga mo le whaatupeina o pili mo tonga fitinga whaafo mai sa whaatinoina i New Zealand mo le awhionga i le minista o puna oa whaale nā tura ma le sesi o manga Honorable Ale Vena Ale i le masina o Iulai luafe luasfulima mai tau mai masina o Iulai luafe luasfulima na whaatino ai tā o tonga mo le awhionga i le minista. I lana whonutanga whaka luasfuluono pui luas furuono o lua, o le aso Lulu luas fultasio Januari, lua fe luas furuono. Na tala no ina ia le kapeneta, le pepa pika luas furuono pui, fast furulua, ma wha mao ni ai e wha pea, mo mua. Le totongi atu o pili mo tonga fitinga wha fo mai i New Zealand. Mo le afionga i le minsta puna oa whale natura, ma le sesi o manga, Honorable Ale Vena Ale, i lona o whai, e lua se lau lua se furu tolu wafe, lima se lau tolu se furu tala, ma le fas furu ono sene, tupe New Zealand. I le masina o Iulai, lua o lua lima. Ta ua i o le mea masina o Iulai, lua o lua lima. Lua, e whaatupeina e le porokalame o le SMTS, tonga fitinga, ma ta o tonga mo le awhionga le minsta, mai vai ngā tupe, o le tausanga whale tupe, lua afe lua lima, lua afe lua ono, tolu. Le feuta ngai o le matanga aruenga o le soifua maloloina, matanga aruenga o tupe, ma le whaala tonga o taui, mo whaala velave whaafosei, ma le wha mautu wina o vai ngā tupe, mo le wha tupe ina o tonga fitinga, o le awhionga i le minsta. Ua whaatonuina le matanga aruenga o le soifua maloloina, ma le matanga aruenga o tupe, e tā pena mai le lipoti o vaenga tupe o lo o totoe, e le porokalame mō ngase au inatu i fafo mo le ilo i longa le kapeneta. Lua se lau lua sfulu tolu wafe, tupe New Zealand. Le ua whaamaunia i le fono le kapeneta, i le aso lua sfulu tasio Januari, lua afe lua sfulu lima. E toe totongi ai, ta o tonga o le awhionga i le minsta, tu lou tawhatafa le awhionga i le ngoa matua le tō whaia ale vena ale. Ta o tonga na whai le masino i ulai lua afe luas furumale lima. O le ase meo e pika apinga mai lau whamtalanga le whai atu. O le ase meo e maua mai. Po e pai atu e tau wawala mai e te tupu e fesili. I le whakare mālole na o whaitawina. Le ase mea. Te reo mai loa po o e maua mai le winga o le whamtalanga. Nā lai o na o whaitawina le whai unga le al kapeneta. Na whai le solusu tasio Januari lua whelus fulma le ono. Ia au ia. Pea o mawhau lo loto i ail pokalame o Siapo Lautele. E lei se a whaina. O le tutongi e le malo. O le tau tonga. O le minsta o le kapeneta. Ai longa i se a whaina. Ai longa i se a whaina tu lou. I lou tali tonunga. But o le mea leo te tau tuli atua. O le vaenga tonu lea o te leo te tau mwhai e tuli atu. Te whamanino al vaenga lea. O le taimina whai el tau tonga. Masina. Tau sanga. Le al masina no whai el tau tonga o le fionga i le minsta. I ulai. Lua afe, lua sfurma lima.
Not this year. Not July this year. July last year. O lale mena tupu ia Iulai o le tausanga na se mawai atu nei. Lale mena tupu ia Iulai. Se taro toi mawhau whaulo loto lava. O la se mea na ia Iulai o le tausanga na se mawai atu nei. O le mea mua lava. E Iulai o le tausanga na se mawai atu nei. E lei se whai ngā malo. Na o le caretaker government. Ai mo mai. O Iulai o le tausanga na se mawai atu nei. Lai ta pena le pālota ia Aokuso. E le ai se whai ngā malo sa mo nei. Le ai ni ministar ka peneta. Na whata ape ia iuni le parmene. E le pasia le talo le tupe. E o ane la ia Iulai o le tausanga na se mawai atu nei. There's no government. Ara mea le tupu. O le tau tonga o le tōwha ale vena ale. Na whai le masina o Iulai. Lua afe lua se fulu ma le lima. Ai toi tā lo sanga mai ma approve ka peneta. Ia Januari o le lua afe lua se fulu ma le ono. Le taimi fo ile na whai ele tau tonga ale tō wha ale vena ale. E le a vea le fionga ale ma ministar ka peneta. Pato a vea neia ale ministar ka peneta. E na ua solo ia le no foa o sevetei. O sa fatatas. A nofo lama e toi mawhau whau. O le tā o tonga a un nofo a uia ma fua wha le mawhau whau. Usa e le eise e senga o le tā o tonga le tō whare ngoa matua ia ale. Ia Iulai o le tausanga na se mawai atu nei. Ma le tā o tonga le tangata fo i lele po le ave taxi. Po le whai whatoanga. Ia po se tangata whai ngā ruenga le malo. So o le whesilila. A whai o le ua toi approve le kāpeneta. I le whono i le tausanga le nei. Whamatalai anga waa mai la tau na tā o oto i le taimi lea o Iulai po o Aokuso. Ai le whai al palo, ta ai le maua se malo. O le whesili tele le na. O te iloina e tau tala tu mai pe ana whapea o se tā o tōnga i le taimi o la ua umo na whatau tō na whai ngā malo. Wana whatau tō ia se tema o le tausanga na se vai tunei. E nā nau whapea na atu. E whetūtū na ia i lo mawhau whau. A whai ua anga waa le tō whaine ngoa matua ia ale vena ale tu lou na tāwhitawha. I le whaamonianga le peia le mālolo na tau tonga na aluai ia Iulai o le tausanga na se vai e te taula o nā anga waa i ma se tangata whainga ruenga le mālo o so seisi lava. Sa alu nā taimi. Po Aokuso. I sona tau tonga. You know? O le whesili tele le nā. E tātou te whesili ngai le whaai unga le ala kāpeneta. Pe tala whia ngai, pe le ai. Pe whanau whai atu le amutanga. E a uia, e tala whia unga ma tala whia ngai. Le whaatupe le mālo o tā o tonga o minister o kāpeneta. But the big question is, on the timing. July 2025, e leise whainga mālo na ia. Or still entitled? Well, that's your answer. Pūlea o e lau whesili ma lau tali. O lau tali foe. Ma lau whesili. Le vava aina le porkalame le Siapo Lautele. I le mata upu le nei. O leisi mata upu e fiaga. A watu e pea le se manatu o le Siapo Lautele nei whai loa e le atunu. O manatua le tātou wha soa ma le tātou tala noa i le a mata mai o le tūlanga e peona iei mea nei o whono wha vai.
sa wa ila ia meneo advisors po fau tua a minister ka peneta a fai se fulurima minister ka peneta e iai ma CEOs lena o whamatalai le isi aso le tala programu siapo o CEOs nei po whaurulunga matanga ruenga o lo lato fautua ina le minister o totongi o CEOs e leisa totongi lalo malu se lau ruas furuafe se lau ruas furuafe anga ilunga ai toi wha o popo tuai e le whainga malo ma advisors o fau tua e fia tupe totongi e fau tua na o whai atu o isi fau tua ma salo po ta i valus fuli mafe po ta i vas furuafe ai ele pe para kabineta na liki mai fa mtalang le la o fai tawina tua to finga fau tua fa pitoa chief advisor mo le fionga i le pale mia o le CEO o le mtanga luenga le pale mia o le fionga ia anga Philly Shem se lau luas fulu se lau tolu fulu afe lona te tongi le tausanga fa popo iai mona fa manuyanga ai toi fa fonga mai to finga fau tua fa pitoa chief advisor mo le fionga le li pale mia ilana fono tanga fa pitoa le aso valu o le aso fa pitoa lona valu o le aso nga fuas fulu valu o me lua fe luas fulu ono na tala no ina i le kapeneta i le pepa ma fa maoni ai e fa pea le to fia ina o le afionga honorable Leota Lucky Lamus Tele Sio e avea ma fau tua fa pitoa chief advisor mo le afionga i le pale mia honorable la aude le mali tole o Siapo Lautele va fo si schmeckt i le tutongi you want to know se lau luas fruiva afe tolu se lau iva se fulu tolu tala ile tausanga ma ele anga waa i se alauni Toi whaafonga mai. Le tōwhia ina o le awhionga Honourable Leota Lucky Lamus Tele Sio. Who is Honourable Leota Lucky Lamus Tele Sio? A former minister. O ai le awhionga Leota Lucky Lamus Tele Sio o le minister o le kapeneta. Mai le fast one le lua olua tas. O toe tō fia ma whiriwhilia e a vea ma whauwhautua. Chief Advisor mo le fionga le li pare mia. I le tutongi e fia se lau lua se furu iwa afe tolu se lau iwa se furu tolu tā la i le tausanga. Wow! Au wha soa mua le mata upuri nei. Ese le CEO, ese le advisor minister. Very expensive. Awa o popo wha tasi tutongi le CEO, ma le tutongi le advisor. Au te iloa, o le lua se lau monu tupu afe, po le lata. Ile, tolu, se lau afe. Po le oma foi! Very expensive. Au le ale mea le tātou te whianga i nei. O iei ni mea fua suka, e fua ai suka o ngase le whare mai. Le ase tala mai il tūlanga peona i wheelchairs. Le ase tala mai il tūlanga peona i fua la au ma vai la au. Ai ale tau o le pusa moa. E ale tau o le soifuanga le tātou i te ine. Ai ale pe so o le pawa. You know? Tere lopo le alau tali. Se lau lua se furuafe le advisor, to e se lau maunu tupu afe le CEO. Le ala nga luenga le CEO e fai. Le ala nga luenga le advisor e fai. Ai fia le budget le aluai. So imagine se furu lima minister. Close to 2 million or maybe over 2 million. Awa marika ko whare mai.
o Amerika ko EPC. O Amerika ko Samoa Water Authority. Ai ale tau ura soifuanga. Lea e whaafisa ngā I maritoe ina malelo matua ma a inga lima vai. E aso uma. Le tau ura kilo moa. O a mai ia vai. But tutongi advisor CEO. So, o te nova mo fesili pea. E tātou te mana o mia. Ni advisors. E mana o mia ni minister. Ni advisors. Fau tua. E mana o mia. A whai e whaapea mai e mana o mia. Ala mele tuturi e CEO. Tulo. A mele whaamalo lo mai CEO. A ua lava se tangata se tasi. E whaulu i elmi tā ngā ruenga. Pato e whautua ina ni minister. Ala se fer tupe. Maybe au maile na fia se lau afe. Te soani oka mai ei nisi vai la au ma nisi fua la au ma nisi mea fua suka. Hello. A me tātou te le me ia I whaile nā tūlanga. Very expensive. Wā taunga tālava. Ole. Nā tati atu o ta whai e lau whai unga malau whai talia. I vaenga I o wha soa to il porkalame o Siapo Lautele. Mana vaenga whai ue wha soa to ile porkalame ale Siapo Lautele. Ola tonu ane mele tupu ni malo. O ma fuan whaila o fesili lea. Ona o lea le a toa le tau sanga o le whainga malo. Mana tua whao lea solusu mana iwa o Aokuso le tau sanga na se imwaya tunei. Na whai el whainga palo te tele le tunu. Ai whato a whatau tōna malo le vai asamoa mua o September. E le a toa le tau sanga o le whainga malo. Ai ua fia whaurulunga o matanga ruenga le malo po CEOs ua whamawai. Ua fia. E tutupu ai fesili. E tutupu ai masalo salonga. So po le ale tau mawhai o le whainga malo e au mai se pepo whaamatalanga e tau whaamatala I vaenga ia. E rau e ai ale masalo. So le, ola ale mea ngai kupu. What is going on? Na ale mea, na ola mo whaamawai ai ia. CEOs. E ova tua lava le lisi o CEOs ian whaamawai. Salo le, leo te mana tua, me ane wa le mana tua nis, a leo te mana tua. O le CEO mua lava na whaamawai, tu aia CEOs, fo ie po o officer sili wa umala to kone karate wa le to e whaafaua. Ai o CEOs iau te loa na whaamawai ele I umala to kone karate. Na oso ele tu langa fo ilele o le, fesilingia why. O a reasons behind le whaamawainga. O le fionga ia fui mono tome nek whato ia le manutu funga suauga. Lea sa avea. Ea ma ofisa sili ea o le pulenga o suavai. O te le lopo e manatua le fionga ia fui mono. Lea no whaamawai. I think o. Po o fepuali o le tausanga le neilen whaamawai e le fionga ia fui mono. Se tuane nunga le ato. Le fionga fui mono. Fui mono Dominic Swalka. E na puli suavai. Ia, peia o fepuali o le tausanga le neina. Whaamawai ai ia. Le fionga fui mono. O ai leisi CEO na whaamawai. Te o watua le lisi lea. O leisi CEO na whaamawai mai. E se tasi foi o whaaramutonga le malo. O le fionga sa ngaunga le lani ngaluvao. Masina o mati. Sa ngaunga le lani ngaluvao. Fea sa iai le fionga sa ngaunga. O ropo e manatua le fionga ia sa ngaunga. Lea sa avea ma CEO o le RTA.
Whaamawai a mati o le tausanga le nei. The reason nga au mai medical something or due i longa health e sao, masalo, pere ai, ka ilu. Leisi CEO le na. Leisi CEO le na whaamawai taruai nei. O le fionga le CEO, po le office sili o le mtanga ruenga te lea le malo. Tanga ruenga se si o manga malpuna o whanatura. Le fionga le ala i Salanoa Francis Brown Reupena. O leisi CEO na le na whaamawai, ele i lewa taruai nei, o na whaamawai ia le fionga ia le ala i Salanoa. Oh. CEO o le MNRE den whaamawai taruai nei. O ai la leisi CEO fau le na whaamawai taruai nei. O ai. Sila mai leta lea. Lena manu mai le Samoa Psewa nafi. Pas fulu mo tupu tau sanga o tau tua i le malo Samoa. Fionga pesitano mea simi. Mai le ofisa o le mtanga ruenga le vai fafo Samoa. E ma le tulango whātua inga. Ministry of Foreign Affairs and Trade. Pesitano mea simi. Lan mea le kupu. E iai le mea le tupu. E iai le mea le tupu. Lo una tantonunga mal tantonunga o Siapo Lautele. O le a le toi au mai o seisi pepo wha matalanga le maa lo e tau wha popula ma wha manino ai. I lo ua tantonunga o Siapo Lautele e iai le mea le tupu. O le fisili, fia nese CEO o la lata mai una wha maa vai. Fia. O ai lea o le asa so. Tangata nei. Whai ala utala ia. O CEOs nei, po tangata nei. O whanau a Samoa. Na o onga i universite maua whailonga o mai tau tua i le atunu. Tele tau sanga o ngā lue i le malo. O le mea pito sili na whaanoa noa ai lota mawhau whaumalo taloto. A whaama vai atu le CEO. Ai la lau mai le nei ma le nā. E tangata o lo langolango ina le wha se tulou. E leo tangata uma. Ai la lau mai nai CEOs. Pa mai wa make ai. Me sili wa wha ma vai o oe lesi nga oi le iai ngei. O oe lesi CEO corrupt le iai ngei. Sili lo wha ma vai. Oi ka lo fai. E lea o fia uma i a wha supporta sila o wha mtalanga langa. I tangata e langolango ina le wha. You know, wea o ina ma fau fau. Ai talo fai a o tou le fai ale nei wha ale mi ngau. E wha ma vai atu pe se tā whai mai, ia sa ungi la ia le la whai le keise su e loka ai o e ka lo whai. Ua la lau e le i umale a onga ma le i aise a le i alu se universite. Le aise whai longa, le wha vale valea, ma le valeo le CEO, na wha au mai le universite. Talo whai i le vai i nā te tele. O ka vai atu, la lau mai e leisi ali e whailana le tio, le CEO whaavale valea. Ao le CEO na whaau mai le universite. Ao le tangata le whaile le tio, ele i uma se kolisi mawalunga. Kalo whae. Talo whai whanau o le atunu. Hei ai o lātou tamali anga ei a lātou whanau ma lātou ai. Ai se iwa ai upolo la lafo nei. Halo whai. O le mea nā le oi nei tātou. Ua saule le umale a onga. Le aise whae longa mai le universite. La lau le wha vale valea o le tangata na wha au mai le universite. Sau ma le whae longa. Oi ka lo whae. Ua u ilunga le mea sa kaunga u ilalo.
Seu le mano e tanga i le ngā. Whai malu o tātou whaiwa. O naiti nā nei ma tamali i nei o le atunu ua wha mawai. Wau tau sa ngā o afu le tau tua. E le tau ma whainga mai o Samoa. A leo o tū mati e Samoa. So ia. Le so ona la lafo wha mtalanga le mawhau ma le mingau. Tu lou le whaafonga mai le tātou atunu. Whaavitai tele pesta mo lau tau tua i le tātou atunu. E le tau wilo. Te leo lo sao e le mtanga ruenga o le vai fafo Samoa. Tau tai ai. Manuia isi la sanga o le soifuanga ma le olanga. Ai tātou tuni mataia. O ai le CEO le la muni atoi tua. Pe fia nisi CEO ma nisi ACO o le muni atoi tua. Ona tupu pea leo fesili. Le ha ere mea le tupu. La ere mea lea e mafuai. E fiu le malo e tau au mai se pepo wha mtalang. E wan mea moni ai e wale toi tari mai le malo i se whaupunga fo i lele. Sauro mai le te tai po o minsta. O kako wheko aia ma lau pepa. O lau pepa. Nga o lau pepa mea ia o kako wheko ai i vai aso uma ma vai aso uma. E fiu e ufiu. E iai le mea le tu. Ya. O lau asai mele na. Te alu oe ia o paanga Siapo Lautele te whesilisili. Whaisa o oe research. Whaisa o oe soenga. Pe sa o le mau le Siapo Lautele. Pe sa o le mea na te tali tunuai. Tuli tau le vaenga lona fast full limo le pokalamo le Siapo Lautele. Tau le wha ile afiafi a tai au. A o le wha iunga ma le taulunga na le pokalamo le Siapo Lautele. Wha tai tele le mai moanga fo ia le tātou tano. Wha tai le lango pēr le tātou pokalame manuia tele. Malo longa le ne fiafi fa soifua ia.